u toj sad poseti Trumpa Kini, Kina je na određenim principima ušla u te pregovore, vodila pregovore na istim principima i izašla iz pregovore na istim principima. Zaoštrivši, tu imate jedan dosta veliki intervju ministra spoljnih poslova Kine Wang Yia, koji je dao Xinhua, njihovoj agenciji, nakon odlaska Trumpa, gde sad sumira posetu, ali u zadnjoj trećini ističe naravno da je Tajvan najvažniji i ako se to dobro reši, znači kondicional, onda je saradnja moguća, ako se ne reši, onda je zaoštravanje neminovno i ova rečenica, od Amerike se očekuju konkretni potezi. To meni govori da su oni tražili da više isporučivanja oružja Tajvanu ne može da bude. Jer je to lako merljivo. Ovo drugo sad jesi uradio, nisam uradio, mislio sam, nisam mislio. Ne, prijatelju. Jesi ti dalje isporučuješ oružje Tajvanu ili ne? Isporučuješ? Ok, onda idemo u sukob na čitavoj liniji tog fronta. U tom smislu ta podrška koju sad međusobno dodatno imaju Rusija i Kina, postaje ubedljivo nadmoćniji činilac u međunarodnim odnosima od rušilačkog imperijalizma Zapada koji predvodi Amerika, ali suštinski Amerika u ovom trenutku su ovi drugi već u toliko svojim problemima da oni, kako bih rekao, prave štetu koliko mogu, ali sami po sebi bi bili beznačajni. I u jednoj i drugoj delegaciji bili su i u američkoj i u ruskoj su bilo mnogo privrednika, bilo mnogo ljudi zaista viđenih koji sarađuju sa Kinom i koji bi želeli da sarađuju, pogotovo sa američke strane. Kako to ocenjujete? Kako se to meri? Da li su se Amerikanci vratili praznih ruku u Ameriku ili možda sa nekim poslovnim dogovorima u odnosu na ono šta su zaključili Rusi? Pa to je pametan potez Trumpa, pošto je došao u Kinu bez jednog aduta, pošto on voli te karte i to. Da. Ali tih, koliko, 15-16, koliko više, što bi mi rekli direktora, najvećih kompanija, stvarno najvećih kompanija, američkih, i oni su i u svetskom vrhu, po kapitalizaciji. I Muska, i Nvidia, i razni su bili tu. Praktično je to bio jedini adut Trumpa da pokaže evo šta mi sve možemo, ali je problem u povratku. Naime, svi ti direktori će mu svakako reći nemoj slučajno da isporučuješ oružje Tajvanu i nemoj slučajno da napadaš Iran, to će biti njega sledeće, sve će da nam propadne. Jer je Kina, odnosno ceo taj kompleks rusko-kineski je došao do nivoa prvi put da može da slomi američku privredu. Ako bi Kina krenula sada da igra tako oštrim merama, kao što igra Amerika već koliko deceniju, veoma oštro protiv Kine, onda bi do nove godine američka privreda na berzi bila prepolovljena, dogodio bi se krah i krenulo bi opšti haos u privredi, pa bi se to pretočilo kod njih i na političku scenu, jer su oni i politički nestabilni. To također treba reći, Kina i Rusija su izuzetno politički stabilne države. Za razliku od Amerike koja je nezavisno od ovoga nestabilna zbog unutrašnjih problema. Tako da to je jedan problem, kad ga pitaju šta da radiš nemoj, a drugo, sve mogućnosti kojim se realno otvaraju u odnosu na kinesko tržište su uslovljene Tajvanom. Ne bude li se Tajvan rešio kako treba po međunarodnom pravu, onda ništa od toga ne važi. I onda će biti vrlo veliki problem za te najveće kompanije. Naravno, problem je sad treći. Ako Amerika odustane od naoružavanja Tajvana, onda je potpuno čitavu geopolitiku, militarizacije Japana, građenje novih baza na Filipinima, sve postaje besmisleno. Jer ako Tajvan nije ta centralna pešadija ala Ukrajina u Evropi, pešadija po znacima navoda, onda je čitava priča o militarizaciji Dalekog istoka besmislena, bespredmetna. I ajde vidjet ćemo u kom pravcu to ide, ali svakako su oba događaja potpuno na strani jednog normalnog sveta. Potpuno, i tome treba dodati naravno i uspeh Irana, koji je izbio Trumpu iz ruke ono što je on mislio, tamo ću da slupam Venecuelu, slupam Iran i onda sednem preko puta Xi Jinpinga i kažem dobro šta sad ti misliš,
kako ćemo mi dalje. To su one došao karte je, vaše što ste da, spomenuli. došao je potpuno fijasko jedan, tamo se obrukao kotmice Madura, po nikuda ne ide, a ovde u Iranu je u suštini u prvoj fazi tog sukoba, nadamo se da neće doći do druge, pretrpeo poraz, on je suštinski pretrpeo poraz. Tako da, ajde, vidjet ćemo kuda to ide. Za sada, ja sam oduševljen ovom posjetom Putina i Xi Jinpinga, jer zaista otvara jednu perspektivu svima kojima je do slobode, svima kojima je do stvarnog razvoja, stvarno dobrih odnosa, i moram da kažem da je izvanredno što Srbija ima državnu posjetu sada od 24. I ja u tom delu potpuno podržavam tu politiku Aleksandra Vučića u odnosu na Kinu. Ne mislim da je dobro u nekim drugim politikama, mislim da bi s Rusijom moralo mnogo bolje i tako dalje, ali to sa Kinom je dobro i to treba podržati.